Wana MTG sinyizo ya wazigula chino ni kipindi cha Gosha News, kipindi ambacho chikukuletea mbulizia zijamanye ama zijamanyike mu dunia haswa chikawandamira kwa upande wa wazigula. So ina hano ni comment ambazo chiziguire baada ya kujamanyika kwa uchaguzi mkuru wa kumlonda lika akungadi chimairedi zigula na uzigula kwa hamwenga. Baada ya kukomerezeka kwa usaguzi wa kumlonda mlongozi mkulu akunga aiwa chizigula dunia njima, MTG sinyizo ya wazigula akalaho mlonda mlongozi mkulu ambaye agoigwe mgati mwamalika awe. Kwa upande wa mlongozi mkulu Hebu Zumbe Bakari Musa Kagama, yeye katumanda hamsa za pongezi kwa wali ya msagule mwamini mnanga mwichiti icho kuma kongeza utayari wake wa kujianda kacho kwa kacho na wandu wake ili wadinukire kujizigula na uzigula kudilava kujadifisike na kudileta kwese kwa udaho wacho hile. Nikayanuku malonge yake Kagamba: nefenye kwa kupigwa mnanga mwichiti china zino zilawana na mipango ya chohile ahugulo na ni tayari kutumika na weyangu pacho kwa pacho ambao chishiriki kwa hamwenga mkugombera ichiti chino. Kwa upande wa mlongozi wa malika dada Kenya Nuru Maliko, yeye kalava pongezi kwa mlongozi asagulwe na kukandira baadhi ya jerejezi na akalaho kushibadika na malawiro ayo yatangazwe. Kwa upande wa mlongozi Muya Ramadhani Muya MRM ambaye ni mlongozi pia wa Chismaju Sengabao, yeye kabla hona katuma hanshi ili kupinga usaguzi ujamanyike akalonga umemambuli mbuli na kwamba si usaguzi wa halali na saivo kuilombeza Board of Election kuvuza usaguzi uo naho na akalaho kalombeza radhi na kushibadika na usaguzi uo akalonga kuwa chose cha wazigula na suchose lengo detu ndimwenga kugombanira uzigula wetu. Na kwa upande wa mwisho chimlonda Muzami Hussein na pia kakandira baadhi ya mbuli zikuhusiana na uchaguzi na mhezo kutuma ndahamsa za pongezi kwa mlongozi na akalaho kulonga kwamba zigula ndimwenga na chitozani kwa hamwenga chijamanya ndihima kwa hamwenga chose ni wazigula chose chi wazigula saivo uzigula ni wetu na chizigula ni chetu chichitumikireni ili chigoe chia chijamanye. Ina hano ni Gosha News nami ni Abu